čarter aviona, sastaju se predsjednici našeg regiona. Od cijelih limuzina se formirala kolona, svi žuri se skoplju do Briona. Danas je tema siva ekonomija, gdje se pol izgubi, gdje se lova dobija. Ima kakve najde od inostrani lobija, teške teme pa je neizbježna gastronomija. Od švedskog stola su Josipović i Nikolić, polako se pridružuje Bakir i Zedegović. Od današnjih sastanka zabolile i nogice, zašto švedskom stolu pale švedske stolice? Nikolić kaže: naše težnje aspiracije su ulazak u euroatlantske integracije. Siković kaže: a čuj to pa kužiš, ja koliko ti je kreve dug, toliko se i pružiš. a Bakir i na to samo jednu stvar doda, samo neke zdravlja, bit će sve lako. Što je mi stalno pjevo. Jel znate onu? 1, 2, 3 i politika je kurva, umila je bomba, svi smo isti, svi smo ista bona. Svaki delegacije stoje na balkonu, dobroj atmosferi na glavanom fazonu. Da li je od rakije ili dobrog šita, svima se učinilo da čuju druga hita. Da vas pitam drugovi, makuli vam bašu, za kaj ste razjebali lijepu jugu našu. Bratstva i jedinstva, ugasili ste plamen, sjećate na goli otok, tucat ćete kamen. A nije ni zbog droge, nije kriva loza, sada opet čuju glas Josipa Broza. Zato ste se useli, samo malo humora, da vas malo otrgnemo od sastanka.